Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Ноокаттын Караташ айылдык аймагындабыз. Караташта Улук Мырзанын коросунан достор, бүгүнкү чыгарылышта өспүрүмдөрдөн бир сындуулар чыгат. Бир мындай өспүрүмдөр силерге бир толугураак маалыматын жеткизебиз. Эгерде жакса соодалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Чыгарылышта маалыматын беребиз. Такта. Улук Мырза, ассаламу алейкум. Ден соолук иштериң жакшыбы? Тынчсыңбы? Өспүрүмдүн өзгөчөсү келиптир, машалла. Аза бир ойной турганы келиптир го, машалла. Улук бир токтотуп сүйлөшөлүбү? Кечээки эмне эле? Бакат беле? Эсин тапты, Эсин тапты. Чыгып эле кеттим деп айттым го. Канча өспүрүм чыгарабыз? Экөө чыгат, Экөө чыгат, машалла. Улук жасайсыңбы мындайларды, кандай кыласың ка? Сандыктагылар деп бир айтып аттың эле. Кече айттым сайын. Мына иштин башын баштары. Мына жерге зор нерселер талып. Зор нерселер келип табы. Машалла. Ака, бир пачка бар үйдө. Бир пачка жок. Тандап алып кетсин дегин. Бери кайтар эми. Улук эмне кылабыз? Жаш тууралуу тишин көрсөтөбүзбү? Жаш пышты. Пышты. Жаңасы болот. Жаңасы Жазга. жазга 25ке. Буйрукса келдик. Так. Айттым. Тишин көрсөтөлүбү? Даже бuz элек, Же сүрүп баштаганбы? Сүрүп баштаган. Бир минип үйрөттүң булук? Жок, мага жан келди сен. Жан келди. Мен ака. Көп деле минип карайм. Мен алам сатам. Алам сатам деп кой. Токточ улук, бир башка баган жакындан көрсөм экен. Кысара кырмачы. Машалла. Кайман аты кандай улук? Кайман аты Бренд. Брендпи? Деп коёюн десем койгум келбейт. Алган адам өзү койсунбу же? Өзү коёт. Бою канча чыгып болот улук? Бою 65 метр. 65'tin тегерек, Bir 65'tin тегерек. Бою ортодо бирок сынды. Мен сынына жооп берем деп кой, Сынына жооп. Ден соолугуңачы? Ден соолугу жок экен. Бери кайтарып коям. Бери кайтарып коям. Так. Бренд деп коёбуз эми, улуга. Оозуңан чыгып калды. Коёбуз эми. Оозунан чыккан кетти дейсиз. Канча дейсиз улук? Экөөнүн чогу сени коем. Экөөнүн чогу сени коесуң. Экөөнүн бир баа айтат экенсиң да? Бир баа. Ака, мунуну айта бериңчи дегендергечи. Экөөнү бир сатам. Ана достор. Адамды кур чыгарбайм дейт да Зайдыл ака. Келген адам кур кетпейт Кудай. Жакшы. Эми соодасында кылат экен иштин баарычы. Экинчи тайды көрсөтүүнү баштайлам да? Болду. Экинчи тайдагы ошолор сыны жакшы. Анда көрөсүздөр азыр. Көрөсүздөр иншалла. Улук бир жанына келип койчу алдына. Сен боюң канча чыгат, бунун бою канча чыгат дегендей. Ака, мен боюм өтө кызыккан ака. Кайерге ат көргөнү барбайын Зайдыл ака. Шарт үрүндү көтөрүшөт да бойду өлчөшөт. Болду. 1.65 чыгат, мышты. 1.65 чыгат, жакшы. Экинчисин алып көрүп кеттик. Ана достор, соодалашасыздар. Азыр баасы эми айтылат экен акырында. Экинчиси чыккандан кийин улук эми чала берсин дебейсиңби анан? Жок ака, айтабыз. Мен айттым ака, бул сезон бөлөкчө башталды Зайдыл ака. Быйылкы жылы жаңы өзгөрүүлөр кирдиби? Жаңы өзгөрүү, жаңы демдей. Жаңы өзгөрүү, жаңы күч. Жакшы улук, ушундан жазып койгам. Бааларды элге жакын айт. Айтам ака, келген клиентти кур чыгарбайм ака. Элдер бир сүйүнсүн, улуктан мына ошо атты алдым эле жакшы чыкты. Мына тайды алдым эле жакшы чыкты десин кам, Жакшы. Беркисин көрсөтүүнү баштайлы. Карачайский өзү келип калдыбы? Машалла, мынакей. Кочкор тумшук. Келип калды бул дагы. Баштай берчи, мына. Машалла. Бул будан кем калышпайт. Экөөнүн тең
сыны баш өзгөчө экен. Bunun paratası qanday uluk? Karacay. Ha, yaşıçı. Yaş kunan. Kunan ha? Jaz qabıştı mı? Jaz qabıştı, işlerini mi sürtü? Jaz qabıştı. İşlerini mi sürüp başladı? Ana oyuna beredigen de maşallah ha. Uluk ne qızdı? Uluk ne qar? Ha. Uluk özün qarma ha. Özün qarma. Ya onun da oynatıyor orta hoca. Kökөтөн oynay versin. Oynay versin ha. Maşallah maşallah. Şu aylandır verdi şunda ha. Boyu qancha çıqat uluk kunandın? 60 plus. 160 plus. 60'da жооп ha? 60'ına жооп. Денсаулығы жақсы mı? Ya aka денсаулығы. Денсаулығы зор. Жақсы. Жеп ішші. Aka. 4 қазығын бір көрсетіп қойды ұлыға жақындан ha? Анан дағы көкірек башын бір көрсетіп баш қабағынан баштайын бірінші. Maşallah dedim. Maşallah. Hayvanат қандай бұның? Koku telefonda maşallah desin. Yaman komentarda yazmasdan aka maşallah деп қойса болады. Болады деген ha? Bizga sol жетеді. Шундай нәрселерге жетсін ауылға. Жетсін. Сол жаман комментар жазғандарға айтып қойшы кәм бір. Бұл атқармаған өзі қандай негізі. Атқаныма ака. Аталып сатқан өзі. Баяғы оңай ойлайды ака. Ат бизнес қылып көрсін. Бірақ арқасыға зор, көп пұлды қойып қойсын ака. Оңай ақша келбейді ha? Ha. Оңай ақша келбейді. Айтам ака. Арқасыға зор пұлды қойып қойсын. Бұл чөгөт ака. Бұл ат бұрыштық ака. Екеуін бәрі ойнат, бір ойнат тұрамын, бағасын айталы, бір келіштіріп. Мұнда шобыр айдайыр. Мұны жігіт танып қойғыла. Бішкектен ұшы тайларды ұшы балап көсе керек. Улук Мырзаның үлкәсі болады. Мұна маншамша менен номер сұрайсыздар ғой Бішкекке қаттағандарды. Улук номерін берем, ұшы үлкәсі менен связға қойып береді. Бағасын айт Улук. Сөздағы көйіп кетті ұқшайды. Монолог көп кетті бұл жағы. Ha. 8 bin mükü. Екеуі 8 мың доллар. Bir attı pulu. Bir attın pulu ha. Keçeki nele? Bagat. Bagattı pulu. Bagat maqçасы ha. Екеуі 8 мың доллар достар. Саудалашасыздар, бағалашасыздар. Улук Мырзада быйылкы жылы жаңы иштин бет ачарында бааларды дагы мындай. Айландыр bir тартымчы жаныр. Ооба, жаңы иштин бет ачарында сөз дагы келбей калды. Бааларды мындай кечеден бери байкадыңыздар. Жақшы қойып беріп атат иншалла. Екеуі 8 мың доллар кемі бар. Кемі бар да достар. 8 мың долларға деселе 8 мың доллар кен деп ойлоңуздар. Кемі бар. Саудалашасыздар. Бағалашасыздар айтылған бағасынан кемі болот. Улук содаңы берсин екен. 8 мың долларлық тайлар 8 минут видео болды. Кейінгі чыгарыштарға чейин Çalsın, attın zorları mende. Dakalar inşallah. Ооба. Жақсы. Filmlerin zorları. Анан жақсы бағаларды қойып бергем. Dakalasa yerге çöntөккө бап. Көтөрө турган. Сандыга баягыда. Ооба. Мага чалышсын, мен сен аны айтып кое берем сайдык. Ha. Чалыш конкретный баягыда. Ака-ука болуп сүйлөшсүн. Сен аны айткандан кийин ол келишип телефонда эле жакшы кылып берип атасыңбы өзү? Конечно, кечегинен өтө жеңил бердим. Жакшы, жакшы. Багатты айтып койчу канча кеттим да кызыккандар бир. Кызыккандарга. Так. 5600'ga. 5600'ga мына көчөбүздө жаңы асфальт болуп атат сайдык. Аха. Доханаса жаңы асфальтка жаңы мен Ошо 5600'ды чаптайсың экен. Доханаса onu чаптап алсам да көңүлдөн чыкканы бар экен. Бар, жакшы. Көрүшүңүчө. Калелиндин эли уктуңуздар, Чечме сайдын тургундары Улук Мырзадан бир ушу асфальтка жаңы жакшы бир акча кетет экен. Көрүшүңө чейин достор, аман туруңуздар анда. 9 мүнөт болуп кетти бул жагы. Кейинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар иншалла.